Život je pun uspona i padova. I toga da dođe da te najmiliji, najrođeniji izda. I to što radi je fuj, katastrofa. Vidio sam svojim očima, ona misli da sam ja to unajmio nekog inspektora ili nešto. Nisam. Sam znam gdje sam vidio i kad sam vidio. I otkad to traje. Jer ne mogu da shvatim te neke promjene i te stvari koje meni idu na živce. Sve ću javno objaviti, imena i prezimena, kome god bude u životu zajebavao, ponižavao, pogotovo od familije. Sve ću javno objaviti. Ali mi se vraćamo na pozitivu našu, da pomognemo i usrećimo ove porodice što više. Znači, meni je cilj u životu, volim kad se nekome pomogne i budem mnogo srećan. Meni je više neko drugi pomogao u životu nego moja familija. Trajan Janković je uvijek bio najgoriji zato što pušta bradu, zato što ima neku kosu, zato što ima neki svoj stil, svoj fazon. Takva je moja familija bila, da sam uvijek ja najgrđi i najgora osoba na svijetu. Prvenstveno to. Uvijek su mene kritikovali i te stvari. Pustite me da radim, da radim ono što volim. Znači, hvala puno dobrim ljudima koje sam upoznao kroz ovaj sav ciklus humanitarne akcije. Što se uvijek odazovu, što pomognemo porodicama i srećan što sam toliko porodica pomogao, što sam upoznao dobre ljude i iz policije, i advokata, i doktora, neke iz stranki koji su ok, koji žele da se odazovu tim akcijama. Zbog toga sam srećan. I sad mene ona hoće da prijavi policiji. Zbog statusa. Boli istina, sigurno. Objavit ću sve javno ako treba. Znači, ali nikome zajebavati neće. Nikome zajebavati neće. Drugo, ne znam što sam još htio da vam kažem, rekao sam, vraćamo se na pozitivu, možda sam neke rastužio, razočarao, nasmio statusom od sinoć 2 statusa, a vraćamo se starom, konstantnom radu, pomaganja drugim porodicama, jer to je nešto što svakog čovjeka čini sretnim i što je to naša volja. Jer svakome u životu treba pomoći. Eto, to je to od mene. Hvala vam puno na podršci i na svemu, ali jednog roditelja imam, jedan me roditelj izda, ne mogu da shvatim, stidim se reći što sam sve saznao, to neću. Naplata 40.000 maraka od autoputa. Otac moj je poginuo, ona je odštetu kupila plac od odštete, dala je punomoć svom ocu. Otac je prodao plac, moj džed, sve pare potrošio. Sad to ona radi, vraća mene. Ali ima onaj Bog gore, koji će da kazni. I treba da kazni. Pozdrav.